Nepristupačni prilazi, zarđale kapije i loše stanje zidova su karakteristike gotovo svakog zrenjaninskog groblja. Ipak, kako ističu iz pogrebne službe, najveći problem predstavljaju uništene i dotrajale staze. Neke od ovih staza su u dobrom, ali većina ih je u lošem stanju. Godine, vremenski uslovi i korenje drveća su uzele svoj danak, pored toga što ne izgledaju lepo, znatno otežavaju posao tokom same sahrane, ali i pri celokupnom održavanju grobalja. Nakon svih prikupljenih informacija o stanju na terenu, novopostavljeni VD direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo, Goran Fijat, je početkom 2016. godine doneo odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta preduzeća za potrebe pogrebne službe, a prvenstveno svih građana koji koriste njene usluge. Cilj nam je da uradimo sva groblja koja su u našoj nadležnosti. Krenuli smo od Gradnoličkog. Izbetonirani su prilazi, postavljene su restaurirane kapije, sređen je najproblematičniji deo zida koji je bio pred urušavanjem na same grobnice, a u planu i njegova kompletna obnova. Jedan boks za prikupljanje otpada je završen, drugi je u izgradnji. Uradit će se i krovna konstrukcija koja se ovde nalazi, a ono što je najvažnije je da je u toku izrada idejnog projekta za sanaciju postojećih i izgradnju novih staza na ovom, a i na svim ostalim grobljima. Oko 3 miliona dinara bit će uloženo samo u sređivanje Gradnoličkog groblja, a paralelno sa njim krenulo je uređivanje reformatorskog evangelističkog groblja. Napravljen je još jedan korak u poboljšanju usluge pogrebne službe. Nabavljene su 3 nova vozila po ceni od oko 30.000 evra. Do sada smo imali 4 vozila, službeno, jedno za građevinsku grupu i preostala 2 za prenos pokojnika. Zbog obima posla teže smo uspevali da svim strankama izađemo u susret u zahtevima koje su pred nas postavljale. Iz tih razloga uložili smo sredstva za kupovinu 3 nova vozila i time ćemo znatno olakšati organizaciju rada, a korisnicima pružiti još kvalitetniju uslugu. Kako ističu iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo, ovo su samo prva ulaganja u ovu službu koju mnogome žele da unaprede kako bi njene delatnosti dostigle veći standard.